Posljednji događaj u Francuskoj i njima slična dešavanja u nekim drugim zapadnim zemljama nagnali su me da o njima govorim izravno vama. Obraćam se vama, omladino, ne zato što zanemarujem vaše majke i očeve, već zbog toga što je budućnost vaših nacija i zemalja u vašim rukama, a i zato što nalazim da je osjećaj traganja za istinom vitalniji i budniji u vašim srcima. U ovom se pismu ne obraćam ni vašim političarima ni državnicima, jer vjerujem da su oni svjesno razdvojili put politike od puta čestitosti i istine. Želio bih vam govoriti o islamu, a posebno o slici koju vam pokazuju, tvrdeći da je to islam. Od prije više od 2 decenije, tačnije od raspada Sovjetskog saveza, učinjeno je mnogo napora da se ova velika religija prikaže kao zastrašujući neprijatelj. Izazivanje osjećaja straha i gnušanja, te instrumentalizacija tih osjećanja, nažalost imaju dugu tradiciju u političkoj historiji Zapada. Ovdje se ne namjeravam baviti raznovrsnim fobijama koje su do sada usađivane u narode na Zapadu. I površnom pretragom novih kritičkih studija o povijesti sami ćete naći kako one prijekorno govore o vladama Zapada i njihovim neiskrenim i licemjernim tretmanom drugih nacija i kultura. Povijest Europe i Amerike posramljena je robovlasništvom, postiđena razdobljem imperijalizma i osramoćena nepravdom nad nekršćanima i ljudima drugih boja. Vaši istraživači i historičari izražavaju duboku nelagodu i postiđenost krvoprolićima počinjenim u ime vjere, u sukobima između katolika i protestanata ili u ime nacije i narodnosti u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Ovakav pristup historiji zavrijeđuje pohvalu. Ovim kratkim podsjećanjem ne želim koriti povijest, već želim da vi upitate svoje intelektualce. Zašto se savjest zapadne javnosti uvijek mora buditi i dolaziti k sebi s višedecenijskim, a nekada i višestoljetnim kašnjenjem? Zašto se revizija kolektivne svijesti mora odnositi na daleku prošlost, a ne i na aktuelna pitanja? Zašto se spriječava upoznavanje javnosti sa tako važnim pitanjem kakvo je pitanje tretmana islamske kulture i misli? Vi dobro znate da su nipodaštavanje i širenje mržnje i fobije prema drugačijem bili zajednička osnova svih onih tlačitelja, profitera i špekulanata. Sada bih vas zamolio da se zapitate, zašto je ovoga puta stara praksa širenja straha i mržnje do sada nezapamćenog intenziteta usmjerena prema islamu i muslimanima? Zašto strukture moći u današnjem svijetu žele da islamsku misao gurnu na marginu i spriječe njen utjecaj? Koja to značenja i vrijednosti islama ometaju plan velikih sila i koji se to interesi zadovoljavaju u sjeni iskrivljene slike o islamu? Dakle, prvo što vas molim jeste da ispitate i istražite poticaje i motive za ovo rasprostranjeno kaljanje imidža islama. Moja druga molba je da na poplavu predrasuda i negativne propagande reagujete tako što ćete nastojati ovu religiju upoznati izravno i bez posrednika. Zdrava logika nalaže da bar saznate šta je to čime vas plaše i od čega vas žele udaljiti. Ja ne insistiram da prihvatite moje razumijevanje ili bilo koju drugu interpretaciju islama, već kažem da ne dozvolite da vam ovu dinamičnu i djelotvornu stvarnost današnjeg svijeta ne prikažu kroz gnjev i predrasude. Ne dozvolite da vam prijetvorno predstave teroriste koje sami regrutuju kao predstavnike islama. Upoznajte islam kroz njegove autentične i originalne izvore. Tražite informacije o islamu u Kur'anu i životopisu plemenitog vjerovjesnika. Htio bih vas upitati, jeste li ikada izravno čitali Kur'an kao knjigu muslimana? Jeste li proučili išta od vjerovjesnikovog nauka, njegovih humanih i etičkih učenja? Jeste li ikada primili neku poruku islama iz nekog drugog izvora, osim medija?
Jeste li se ikada zapitali kako i na temelju kojih vrijednosti je taj islam bio uspostavio najveću intelektualnu i znanstvenu civilizaciju i odgojio najbolje mislioce i naučnike kroz nekoliko kontinuiranih stoljeća? Želio bih da ne dozvolite da naprave emocionalnu branu između vas i stvarnosti, tim pogrdnim i odvratnim kreaturama, i tako vam oduzmu sposobnost objektivnog prosuđivanja. Danas, kad su komunikacijska sredstva pobrisala geografske granice, ne dozvolite da vas izoluju vještačkim, mentalnim granicama. Premda niko sam nije u stanju popuniti stvorene jazove, ipak svako od vas može svojim rezonovanjem i pravednošću napraviti most preko tih jazova i tako otvoriti put ka stvarnosti, sebi i onima iz svoje okoline. Koliko god ovaj unaprijed isplanirani spor islama i vas, mladih ljudi, bio neprijatan, on ipak može u vašem znatiželjnom tragalačkom umu proizvesti nova pitanja. Nastojanja da se nađu odgovori na ta pitanja otvaraju pred vama vrijednu priliku za otkrivanje novih istina. Zato ne propustite tu priliku za temeljno, ispravno i nepristrasno razumijevanje islama. Jer zbog vašeg odgovornog odnosa prema istini, historičari budućih generacija će pisati o današnjoj interakciji Zapada i islama s manje nelagode i mirnije savjesti.